لەسەر ڕۆڵ و هەوڵەکانی سەرک وەزیران مەسرۆر بارزانی بۆ دەسەبەرکردنی ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان من میوانێکم هەیە کاڤین شێخ سەعید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. کاڤین خان ئەم کاتت باش. سەرک وەزیران مەسرۆر بارزانی ئەڵێت لەو پەیامەیە لە پێناو خەڵکی کوردستان نەرمی زۆرمان بۆ لێکتێگەیشتن لەگەڵ بەغا نواندووە. ئەم هەنگاوی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چۆنە بین؟ زۆر سپاس ڕێز و سەڵاو بۆتە و هەمی بینەرên کوردستان 24. ڕۆڵی سەرۆکی حکوومەتê بەڕێز مەسرۆر بارزانی ڕۆلێکی کاریگەر بوو. بێجارێ مووقف ڕاستی پسانەهی نەبوو و ئەف جارە ئەتیفاق بهێتەکردن وەک هینگ زانن چەندین زەختل وەک لە هەرێمê هاتەکردن و ئەم تەنازلێش سەر چەند بابەتە بکەین داکو ئەو بەرامبەری هەندێ موچێن هەرێمê بهێنێرن ئەvê jî daxilî برگایەکی kirin ku naçê bîtin evrika mûçê xelkî têkelî hinde kêşeyên siyasî bihête kirin. Lewma serokê hikûmetê wek min bû te diyar kirî evrika biryareka wisadat got salihê xelkê herêma Kurdistanê da bîtin ew jî ku bû mahayekê dirêj el heviya mûçên xwe da ku ev babete bihête çareserkirin. Lewmanê şêweyekê nermî guftûgoha hatiye kirin û ev babete ku bihête çareserkirin da ku careka dîtgel ser mêza guftûgoyê bihête kirin ku gehîna revkefinekê ku ev rûke ev mûçe daxilî siyasetê nebin ku çendîn cara kêşebûme herêma Kurdistanê çêkirîne nabît mûçê herêma Kurdistanê bihête ragirtin pîş şêweyek ne yasat qebîl ketin ne ev rûke destûr qebîl ketin ku ev karek beremberî herêmê tête kirin karekê ne yasayî ye û neyê destûrî ye. Lewmanê serokê hikûmetê hemî hewl dan ev rûke gel hikûmeta Iraqê rînte xwarê û gehna rêkeftinekê da ku çareseriya vî mûçeyê bihête kirin ku bi mayekê dirêj e xelek wezî wan zorê baş ne aboriya herêmê lawaz bûye ji ber nedana vî mûçeyê. Xoşbextane geşna rêkeftinekê ku înşallah ev rêkeftine ya berdewam bît ne ku ya demkî bît. باش. حکوومەتی هەرێم بە تایبەتی سەرک وەزیران مەسرۆر بارزانی هەمیشە ئامادەیی بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدا دەربڕیوە بەڵام بۆچی بەغدا هەمیشە بیانوە دۆزێتەوە؟ وەک سەرۆکê حکوومەتê texsîr nekirdiye hemî caran me mihawle kiriye ku ew kêşeyên siyasî me heyn çareser bikein belê hikûmeta Iraqê ev rike ya hazir nîne evan kêşa çareser biketin wek ya diyar e ev tasarrufat gel herêmê tête kirin neya meqbûl e çendîn cara wed û ud dayne berî nû me itîfaq kiribû ku em hikûmetê pêk bînîn ku tewazun û tewafuq û şeraket bihête kirin bes hiç xalayek nehatiye cihînan ku ev rûke ewa bawerî pêkvejiyanê nîne aştiyê nîne ew bariya me wisa herêmê hey. Hikûmeta Iraqê eger tu bexdê hikûmeteka demkî ye her demekî hizbek dêtin xwe vê hikûmetê dikete xwedan anku her 4 sala carekê te hindît serok wezîr hate guhrîn ew serokê wezîrê têtin ewî bû çûnê dî hene anku siyaseteka dî heye nahêtin ku bihête temamkerî wê hikûmeta çûyî bes eger tu berawerdiye bikey hikûmeta me herêma Kurdistanê ewan hinde qanûn û destûrdanîne û ser wê hikûmetê pirvet ben û tanû ket berdewam bin û em ev rûket bînîn çend herêma Kurdistanê serkeftin destxwe înayne berawerdî gel hikûmeta Iraqî em nabînîn hikûmeta Iraqê ev rûke ya harîkar e demit bînîtin eva serkeftina herêma Kurdistanê tînîtin bêaciz bûn bû nimûne ev karebaya bûye 24 saetî ev bûye cihê di nexweşiyê bû hikûmeta Iraqê beramberî çunkî eger tu bexdê parêzgeha hikûmeta Iraqê 15 parêzgeha hemiya karebawan pêk veye ew demê kêşeyên siyasî çê dibin re'sen layenê Îranî Gazê li qet'et ket her 15 parêzgeha karebawa tête qet'ekirin an ku eger tu bexdê em vîlayenî pitir serkeftîtirîn ji wîlayê we be
اگر تو بعدش روی خدمت گذاری و چندین خدمت گذاری باش با هرمت و ظروفا داد بومای چندین ساله که وکن زانین حکومت عراقی یا زال هریما کردستانی به حجت تنده که حکومت هریما کردستانی یا ملتزم نینه ابخو مقصد و نه التزامه بس مقصد و استسلامت بيت حكومة هريم كردستان كواتا تشك جرانتيك هي حكومة فيدرال بابندي أو ليك تجيش نبيت كم جارح لأن يوان هردو لا داين ذاكرة راسي اگر تو بعد و تماشای بابتی بکی بو او سالن چوی هیچ گرنتیک نیند گل حکومت عراقی او بریارت او دن ند دستورینه ند یاسایینه ابروکا پیگریب یاسای نادن ابروکان بینین حکومت عراقی وک سادت خویش دست دای آنکو بتنی او بغدانی مؤقت کو او حکومتی پریوبن بری واجی او حکومت هریم کردستان اگر تو بغدادی کانی بو پاشاروج امد چاشین کشین سیاسی حل کن هر وصاد چوا آشتی نافالات دابلا وکن هر وصاد چوا امد پناسه که بو ولاتن بیانی دین نیاسین و حکومتی کو ابروکا سرکفتنا اینای ابروکا حکومت عراقی و چنده یا دلخوش نینه لو ما نگرنتی نینه که ام دیال حکومت عراقی همی گاوات بردوام بین بو افرکفتنه او دانن چنکی ابروکا گرد بغده پارلمانی جیب ویشوی رولا که بحیث نینه که ابشت کنترولی و بابتی بکتن حتی اگر تو بغده اف محکمه های او محکمه جی ابروکا او دادواره تاری کار نینن بونمونه اگر تو بغده دمه که بری ججنا حاجه اگر وی کاتی ویت مچت خلکی دوانه بس او دادواره بحجته که کوی چوینه حجه لو ماني بريار نهات يدانن كو اوی موچه بهنیرن یعنی اف حجتت نید معقول بشتی هنگی چنده که دم هاتینه و جاره کادی همه استقالات جماعی دا یعنی اول بنا جهه گومان جهه بر بسیاره لو ماني هیچ زامنه کنینه که ابروکا ام گل حکومت عراقی ریکفتنی بردوام بکن ئێستا ڕێکەوتنێک لە نێوان هەردوو لا کراوە بەشی گرنگی ڕێکەوتنەکە تایبەتە بە داهاتی نەوتی و نانەوتی و هەرێمیشی الزام کراوە بەم بابەتەوە بەڵام ئەبینین لەم کاتەیە درۆن دێت بۆ سەر کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان و یان کاتە ئامانج نەناردنی ئەم درۆنانە یان هاتنی ئەم درۆنانە ئالەم کاتەیە کە حکوومەتی هەرێم ئەیەوێت لەگەڵ حکوومەتی عێراقا ڕێبکەوێت چی وك مبوتا ديار كري ابروكا حكومة عراقي حسناكت استقرارك الهرم كردستاني تشي ببيتن انكو بمند بنش حكومة عراقي لواني دي بغداد همي لايانك اگر بشتن كشان بو تشيكت ما رجا دوشنبي وك لجنة نفطيت قال وزيري وقال مدير عام شركة سومو كومبون هبو اوان چندين جارة قلت يا حكومة هرم كردستاني تهريبت قد یا بو من گمان لیچه بی و جه سرسرمانی بو که دو نائبت کردی اوید دجات یا هرمت کن که اوریکا معارضه او کم دان معارضه هرمینه او جید حاضر بون اوان هر دو که دخواست کریش وزیر نفته گوتیا حکومت هرم کردستان زور تحریبت کرد و ناهلیت ام داخلی کمبونا بین چندین نوعی لحکومت هرم کردستان بو وزیری دیار کردن که اوه با هیچ راستی یک بونینه لو مانه ابروکا اگر تو بغده لاین کردی جی زور جاران هاری کاریا لاین حکومت عراقی کردن که او رابن به ظلمه الهرم کردستان بکن پشتی هنگی چند جمعه که اف هاوتنا درونی دست بکر يعني أبا وك من قلت تا حكومة عراقي يا هاري كارنينا أجر أبا كالجاي جنوبي بانا رأسا داخل بنو وداخل كان كو ليبتشن كان أف درونش كي بهاتينا بوشيت هنا هابتن الهمي دمان أوان بغداني هرم كردستاني ناكو أبدي يا بشكدارة قال حكومة عراقي همي مافن بلكو دائما دانيتن هرم كردستاني وك تهديد قال حكومة عراقي هيتكرن
زۆر بەجارە بوون مناکو هەنگی ئەو چەندین گوندێت ما هەکو هاتیە بردومان کردن ژلای پەکێکێ و چەندین گوند هاتیە چولکردن ما داخواستکردە و حکوومەت عێراقی تەداخلی بکەن بۆ پاراستنە با عەردا ئەنکو خەلکەکە ئاشتی بژیتن ئەوان هیچ ڕۆلێکی بەرچاف نەبووە بەرامبەری هەندێکی مەدیتی هەندە دەمە هەنگیل زاخۆ ئەو ڕیدانە چێبی هەندێک کەسن عرب هاتیە کوشتن ڕەسەن هەمی داخلی خەڵی بوون و هەمی دیفاع لێ کرد چونکی کەسن عربی هاتیە کوشتن بەرامبەری هەندێ ئەو کەسن کوردینە کوشتن ئەو نادانن نە شەهیدن نە دیفاع لێ بکەن. باش کاوێن شێخ سعید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سپاس.